Sasisian part ngi pedang sumhai pi barok syakanika channel kejengi bangi kerman babarok pia syai pia klailut. Sungguh subscribe yakanika channel bat kemawan turn on new notification bell kanang wapinum do yaki videos ki bingi upload. Sa follow ru yaki Instagram kejengi lada kumno pikom ya like yaki video support ke YouTube lani pimju yo yaki notifications. Yaki niki post la pelat daka Department of General Medicine Negrim Shillong mentau benai arajar apulai. Kikiteng juga niki post kilong kumni. Lab technician but data entry operator. Yaki niki post kin sepelong yaka walk in interview hak spotrik benai August arajar apulai. Yaka post lab technician kebalai kawai ke age limit lani ke kerta ke bahado kadai lai post 6. Ke salary lani ke tulap kadai kat prajar hak si benai. Ke educational qualification kelong kumni. Peladi ben pendap yaka kelas 12 pat pedi ru bendon yaka diploma hak medical lab technology. Lani peladi ben pendap yaka BSc hak medical laboratory technology. Lani peladi bendon yaka diploma hak medical laboratory technology but ru shis 6 experience. Yaka post data entry operator kebalai kawai ke age limit lani ke kerta kawai hedo kadai atau pras 6. Ke salary lani ke drop kadai kat prahajar. Ke educational qualification kelong kumni. Peladi ben pendap yaka kelas 12 pat pedi ru bendon yaka diploma hak computer applications. Lani peladi ben pendap yaka bachelors hak computer applications. Candidates ki belong eligible bagi berkuaban apply kini ki post pihak ban let syaka walk in interview but pihak ban ra lang ru yaka biodata ka jongpi original but attested copies jongki educational qualifications experience certificates but kiwi ru ki testimonials but artli ki passport size dur ki jongpi yaka ni ka walk in interview kin sepelong haka seminar room community medicine department main building Negrim Shillong. Yaka ni ka walk in interview kan sepelong hak spotrik benai August arajar apulai nado kanai berjam stamp sheneng. Ka official notification lani ka advertisement kabala apply hi dekat Negrim sengal ai po description jangan ni video di pilaban download ba pilaban puli yaka nada pika ben tip susu spang kiwi patki details.